Hello guys, nandirak ng damjo thalai te zoom na kangai nin chu Iran le Israel ani daw na kong kaw hipit lain tlompal ten biak rakchim than lai kan biak ngai chiu than dingin vinsom venindu minase ama balte tu liu he office ko me dingnon ten biak rakchim lai nan rakam the thiam lai ti kha vinsom venindu minase nihin tianga hinchon Iran le Israel ani ka daw nak he chaizul sin lam apani ani 15 te ani kap chu ma kauri dai lailam apan rilau tikha vaisubika panchim kedu mise chon ni zanzinga khan tulhana kan rak chai jungzal mi tulhan bia kan chimlewa kar chimton mi Iran ni an ngai mi nuclear facility pol kha US ni B2 Spirit bomber atha no nai athuat chiamam nai atu he Iran ni an ngai mi nuclear facility vialte cho asho piak di na tikha kan hun thai mi se e chun halaka chon adang hi chu nuclear facility pathum an ngai milaka adang hi chu anma Israel zong ne an tho kho mi kha se seman se lo tlang tanga khor an chowi an sak mi further nuclear facility to hi chu Israel ni an tho kho loading mi mun kha se chu mun pi chu bitak ten US ra kap ni bunker buster ti mi bom hangin I pruk baken bom pruk hang baken apo achia ma me ni sana khan asho tikha kan hun thai siman se lo chu valai tang mita som kwa thong sang athu nak huna apo acha khan leng lain arokral milatlang achim mi kha umlo cha khan zaitluk inda khabom an thak mi ni khan nuclear facility pol kha asho e zaitluk tiang khida atan ri tikha azai man kha thai mi sri lawe atu he anma Israel laile US laini zaitluk impact da angai zaitluk inda a nuclear facility pol kha aro ti mi kha zauna study an to choma liopi city kha kan hun thai mi se e chuchar wanga chon Iran ka anthin har tuk vechia ma me Iran UN representative pazongni khan US ni nuclear deal biro na kha an tho changcha khan kan ni UN ni chon kan du tik chan achan arem kan ti tik pawa chan zau chunin US he le rul dingin tim to na kan ngai ti kha chimmi khase chulong silawen anma Iran foreign minister pa zongni khan ati mi cho atu he Russia ka kalai zaitinda Israel le US kan le rul thalai ti mi kong kha Russia president Putin he ichai ro na kan ngai lai ti kha achimni khase etu zaru nga chon hinhum hailaya hin zaitinda achan lai Iran le Russia pol ni hin ibomin US le Israel he fak tak takin le rul na kan to sulai mo ti he tu he valai pi ni achun cho ma liu pi se thin phangai ngain an cho ma liu pi se zaru nga chon bitak ten thacham me valai ral pi pathum nak jong kha atho sul na khalau kha bitak ten thacham ri kan hau kau ti kha khan bun chim ka du mi se chon nizan bom an thaka khan president ni ti mi cho further nuclear facility pi cho control change charwanga chon arian ran nak tak takin Iran ni hen peace dai nak he atwa ok se chulawa chon kan thot than halai tia khan avun tia le charwanga chon atu he UN Iran ni takten US kha ale rule dai nak ai thim lo sia chon US ni fakchin chinin hinhum hailai zonga khan ale kho than mi khasi cha khan thin phangai ngai kan sikau anma Iran lai zong chu bom tu te ngai ve mian sitika chon Russia ni hen bitakten abom ton mi adir kam mi sitika I fak token US ni athuate pezolina den kausia khan chon anma Russia zong ni hen anzau so na lai lawe her ning pawin an bom ben halai ti hi ro na ko mi si charwanga chun hinu mailaya zaida changlai ti mi kan chim kholo siman se lo athabiken pathiani an thinlung chunga bia chime chet nak lai ro ral nak lai silawin blai pi that nak dai nak tua achan kho na khading cha tu kha thacham ri kaun ha city kha van chim kudu mi se ini zana US ra kap ni Iran nuclear facility por sho na ka khan jet fighter long te zale pakul panga an han ti se
zulong silawen i B2 Spirit Bomber zong kha pakwa phra thong thang an han ti si chon bom an thak mi kha Bunker Buster KZ thongsom thum leng arit mi kha i pakwa phra thong thang kha thak do on si chun halaka chon fardo huna hen i pruk an thak ti si charonga chun i fardo hun khacho fardo facility khacho arok chik chak ko lai ti kha zu mi se chu atoinak ten pe tlai lo pin ko hun chim mi se lo angai tu vial ten en dilak chunga lum lom nak tam pi ka ngai chun tha mang tha dio bye bye